makuru akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi nanabikomejeho mu ngingo z'ingenzi nirahira rya perezida mushya watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aho yarahiriye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko mbere kandi yo kurahira perezida Donald Trump n'umugore we Melania Trump babanje kwerekeza mu rusengero rwa St John ahabereye amasengesho yo kumuragiza Imana mu nshingano nshya yarahiriye rero nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma kandi perezida ucyuye igihe Joe Biden yakiriye muri White House ari byo biro by'umukuru w'igihugu perezida mushya Donald Trump aho rero yamwifurizaga ikaze. Ariko byinshi kuri uyu muhango muri aka kanya reka twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuvugane na Edi Rwema, ni umunyarwanda aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akaba n'umunyamakuru wa VOA. Muri aka kanya uri Washington DC, tuguhaye ikaze, uratwumva neza? Murakoze cyane, ndabumva mwiriho neza. Mwiriwe neza. Turimo turavuga kuri iki gikorwa cyangwa se kuri uyu muhango w'irahira rya Donald Trump. Nkawe uri aho Washington DC, ni ibihe by'ingenzi byaranze iri rahira rya Donald Trump? Cyaranze iri rahira nuko ryabaye imbere mu ngoro y'inteko ishinga amategeko mu cyumba cyitwa Rotunda. Ubusanzwe iyi mihango ibera hanze y'iyi ngoro, hanyuma imbaga y'abanyamerika benshi bakabitabira. Ubusanzwe abantu bari biteze ko abantu hafi 200,000 bashobora kuzitabira uyu muhango, ariko kubera ubukonje bwinshi buri muri uyu mujyi wa Washington DC bahisemo ko uyu muhango ubera mu cyumba cy'ingoro y'inteko ishinga amategeko. Hanyuma bamwe mu bakunzi ba Donald Trump ndetse n'abayoboke b'ishyaka ry'abarepublican bakaba babateguriye ahantu mu kibuga cyitiriwe Capitol One aho bari bukurikirane uyu muhango nako banawukurikiranye. Mu kanya gato yabyitezwe ko Donald Trump ari buve hano ku ngoro y'inteko ishinga amategeko akerekeza kuri icyo kibuga cya Capitol One aho naho ari bugeze ijambo kuri abo bayoboke. Muri rusange nuko ibintu byari byifashe. Mu kanya Donald Trump amaze kuvuga ijambo ryibanze ahanini ku migambi itandukanye yifuza gushyira imbere muri iki gihe cy'imyaka 4 agiye kuyobora Amerika. Edi, mu ijambo rye yavuze ati ndahiriye ko nzasohoza mu budahemuka inshingano za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati kandi nzabikora uko nshoboye mbungabunge ndetse ndinde kandi ndengera itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi byinshi byanagarutsweho nuko hari amateka yamaze gusinya, harimo cyane cyane iryakomejwe kuvugwa by'umwihariko ni iryirukana mu gihugu cye abimukira binjirayo mu buryo budakurikije amategeko. Ubona ko ari n'ibintu byakomeje kwandikwaho n'ibinyamakuru bitandukanye. Urebye uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko zimeze, imibereho y'uyu munsi, ese byoroshye bingana iki kuri Donald Trump kuba yashyira aya mateka mu ngiro? Ni ibintu bigoye kandi nibaza ko bizamugora gushyira mu bikorwa, cyane cyane ko nk'uko wari ubivuze mu kanya arasinya amateka agera hafi kuri 200. Ku isonga harimo iryo teka rijyanye no kwirukana abimukira bari muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Avuga ko agiye gusaba inzego z'umutekano gutangira kwirukana abo bantu zikabata muri yombi, cyane cyane yibanda ku bakoze ibyaha bitandukanye. Ariko nk'uko wari ubivuze, kugira ngo bizashyirwe mu bikorwa ni ikindi kibazo. Amerika bivugwa ko ishobora kuba ifite abimukira baba muri iki gihugu badafite impapuro mu buryo butemewe n'amategeko bagera hafi kuri miliyoni 10. Biragoye rero ko leta yabasha gufata abo bantu bose. Byasaba kujya igenda ikomanga kuri buri rugi kugira ngo ishobore gufata abo bantu. Benshi ntabwo baba bafite imyirondoro yabo ntibizwi, benshi ntabwo baba bazi aho bazabakura. Ikindi nanone hari amategeko atandukanye agomba kwemezwa n'inteko ishinga amategeko. Iyi nteko ishinga amategeko ntabwo yavuga ko Donald Trump nubwo imitwe yombi ayiyoboye cyangwa se ishaka ry'abarepublikani riyoboye, ariko siko byoroshye kugira ngo azabone amajwi 60% kugira ngo abashe gushyira mu bikorwa iyo migambi. Ni ibintu rero bigoye, ariko nibyo abakunzi be cyane cyane abarepublikani bifuza kumva, kandi nibyo yanababwiye. Ubu ni ugutegereza tukareba koko niba iyo migambi ye azashobora kwishyira mu bikorwa. Ariko hari byinshi ashobora gushyira mu bikorwa, cyane cyane abinyujije mu iteka nka perezida. Ubwo ni ugutegereza tukareba uko bizagenda mu minsi ikurikira.
Edi reka tugushimire ukomeze kuhatubera urakomeza kutugezaho aho uko byifashe Washington DC. Urakoze cyane. Urakoze, mugire umunsi mwiza. Waba wifuza gukodesha imodoka igihe gito cyangwa kirekire? Iron Car Rentals ni igisubizo cyonyine mu mujyi wa Kigali. Dufite imodoka nziza kandi zitandukanye, waba ufite ubukwe, ingendo z'akazi, gusura ahantu n'ibindi birori byose, tugana uyu munsi. Ushobora gutwara imodoka wenyine, self drive, cyangwa tukaguha umushoferi wabizobereyemo. Serivisi zacu ni nziza kandi zirahendutse, zikwemerera kugenda aho ushaka hose nta nkomyi. Duhamagare nonaha kuri 078 70 43 33 2 kugira ngo utangire urugendo rwawe. Iron Car Rentals, your trusted partner for affordable and reliable car rentals.